vem, jaz vse ne bi mogoče šla prav Plitvička. Ne, to ne. Izgubiva ful časa. Greva pa samo malo prej pogledati. Ljubljana 11 od. Lahko se malo sprehodila. Ja, jaz bi se. Nature. Ja. Nature, videti je. Greva na morje. Še več? To je res? Ja, pa tam se kopa, veš, se morava priti danes nekam, danes ne greva samo do Cerkvenice. Kaj, a ful ljudi? Si ti vesel? Ne. Jaz bom jedla. Kaj boš pa jedla? Bom humus. Kaj boš Ful ljudi, a me hecaš, niti sezona ni. Ljudotine. Sploh ni sezona, pa je ful ljudi. Tam je neka zelena cona, tam gre parkirati. Bomo v gozdu parkirani. Gozd. Where are you? Smešno biti selfie stick. Zakaj? No, smešno sem. Tako, zame to delajo glupi ljudje in pa mi je čudan, da to mi dva delamo. Meet glupi ljudje. Here we are. Zakaj? Ne vem, pač. To je neko prepričanje. Bodi naravna. Ker si v naravi. Veš, kako bi bilo majhni v Krči. Kako bi bil on z vodo na morju. A misliš, da bi še morju? Ja, ne vem. Morja še vidno ni. Res bom padel. Ti mi moraš držati. Ogromno zdi. Kje sva midva? A piše you are here? To moraš iti za cel dan, to ti gre cel. Ja, cel dan to moraš. In ni danes prav dan za to. Ne, danes ga imamo druge, ampak lahko sva tle malo v naravi. Ja. Zakaj ne piše, kje smo mi? Ali to ula ena, kaj veš? Smešen je, ker piše zdaj narobe ura. Zakaj piše narobe ura? No, kaj si pa hotel povedati? Da sem se tle ustavil. Tle je bilo prvo ustavljanje na tej poti čez Plitvička. Tle sem rabil pauzo. Komik sem čakal, da mi za nekaj tazga in potem si kupil tam stedelje. To se spomnim. Potem sem na teh klopcah jedel. Toliko me je rit bolela, da ko sem pauzo naredil, da nisem mogel več se usesti. Moraš se pa spet navadati, ne? 20 minut, da ti bolečine se navadi. Ja, to sem hotel videti v bistvu. To postajališče. Je bilo ful ljudi, ful Kitajcev, tako busi so. Ful. Gremo malo čekirati. Čas je za en vic. Zdaj bova odigrala en vic. 3, 4, akcija. Malo me je strah tle. A ja? Ja. Tebe je strah. Kako bo šele meni, ko se bo sam vračal nazaj? Ne se nasmeje.
Čas je za vic. Zdaj sva se spomnila, bova posnela prizor iz vica enega. Akcija. Pa lahko malo še počakam. Malo mi je strah te. Kaj te? Tebe je strah. Kako bo mekal, sam se vrača nazaj. Sej je bro, sej! Pogovarjaš? Se pogovarjaš z drevesom? Kaj pravi? Da naj umarat. Ja? Da ima ful mravelj gor, to pravi. A ga motijo? Ne, je v sožitju. Pa mah je kle. Mah. Probaj ta mah. Ne malice. Kako bi če zbrali si šel? A, ubil. No, lego ki je. Ti ful jih je, ja. Ti si gled na njihovo pot šel. Ampak je res lepo poraščen z mahom. Lep drevo. A boš splezala gor? Lej, do gor greš lahko, po moje. Mravlje ne bi rada. Vidno, so ostale moje klizanje sobnosti. Ne vem niti kako začeti. Od začetka. Pišal bi fan. Konec? Ja. Kako boš pa dol šla? Ne bodo. Še zmorem. Ne, tam gora je sam šla, ker za dol bo problem. Ja, ja. To je ta dosežek. Sreči tukaj. Da vidimo, kakšna višina. Mislim, da cel meter pa pol. Oj, mravlja gre po meni. Haha, ja seveda. Peš dol. Ne, ne. Kaj ne? Ne sama dol. Ne sama dol. Kako pa? No, no. Skočit? Ne. Tle. Ne. Dej. Kaj pa? Name se dej. Kaj na ramena? Ja. Kaj prav tako, ne stuparamo. A to Ma redo? ne. Kako pa? Ma skoč dol. Jaz bom kle ostala. No, če jaz grem. Ne, Andrej, ne. Dio. Dio. Čakaj, da si ne boš kaj naredila. Strah me je in če me je strah, se ne bo zdaj kaj zgodilo. Stop na mojo nogo. Ne, ko boš imel čisto umazano. Pa dober, no, se bom spucal. Ko pa pol? Kjera, sva videla. Zdaj pa skoč, no. Preživela? Ja. Je bilo treba tega. A si Hunger Games? Ja. A si Katniss? Kam se bova dala zajesti? Ja, nekam na sončko. Sonce! A pa tle.
Kaj? Tukaj. Ali se greva še hoditi? Tukaj. Tukaj? Kje pa bomo dekca, bomo dala bombo. Pa ja, bom. Ali greva še hoditi? No, tam. Še malo gor? Mogoče bo kakšna klopca kje. Pa medved. Sedi na klopci. In pa tako, boš humusa malo? Ne govorim jaz slovenski, jaz sem Hrvat. Ja, tako bo. Si tukaj lahko. Kokoča. Te pa ne bi imela bajka. A? Ne bi imela bajka. Ne bi imela tle. Ok. Medved? Medved? Medeni? Medo? A si tukaj? Ne grem skozi. Ja. Tam si. Ne izgleda mi tle za iti. Tamle, a? Wow. Majti. Ja. Pečevina? Ja. Pa še na to. Liga pajek. Kje je pajek? Not. A na sretje? Ja. A, van je pokukal glih. Najboljša restauracija. Ne bi rekel. Piknik v naravi. Kje pa je nož? To pa ne vem. Kje je nož? Vrtek. Preživel je ta. O, pa je bil dober nakup na vse zadnje. Ja. Ni več gotive, ni več čevapov, gremo na avokado nazaj. Saj prav, rabamo. Zdaj bo želodec šokiran. Tako, gdje so čevapi, šta je ovo? Šta je ovo zeleno? Zelenka smo Šta je ovo zeleno? Nisem videl, zeleno ima 3 dana. Samo soboto je bila zelena. Razpakirati, ker imam zdaj maske. No, vidite. Imaš robček s sabo? Imam v torbici. Super, super. To ne smemo izgubiti. Kaj jaz sem dal, na to daj. Razmišljam, Kako bi če je si ta kader dober, koliko je proti soncu.
Kadar, a si v redu? Prav, da je v redu. Prav, da ima rad sonce. Pa še po vsej tej megli danes. Aha, No, se spomnim ga. pa še. A pa še. Kefir je dober. Ker ni druge opcije, ni nič drugega za jesti in pol ful paše, še toliko bolj paše. Tako drugače, v mestu To je res. imaš Vidiš, opcije. ko si v naravi, ti to bolj paše. Ja, ker je zeleno. Ampak je res ista zelena, kot ta. Pa prav popoln je ta avokado. Kot da bi... To je res Ja. perfekt, jaz lepšega, What? Ja, to sem to. lepšega nisem imel v roki. Razen svojega. Avokado je baje živilo, s katerim bi se lahko preživljal na otoku. Če imaš slučajno avokado, Ti da vse. A Ti tudi da vse. tekočino malo, da Ja. ne rabiš posebej vode piti. Ja. Hudo. pa ima vse osnove. Se pravi, kje je Brazilija, a kje to raste? Super živilo. Kje raste? V Kopru. Tam med Koprom pa Strunjanom je. Ves avokado se ta. Ja, ok, še kam. Kaj še rekaš? Ja. Pa če je res? Okay. Med Koprom pa Strunjanom. Ja. A ti Je veš, Izola vmes. Se pravi v Izoli. Kaj, če vem? a ti veš, da sem jaz pol takrat zaradi onega Strunjana. Vsakič, ko sem šel dol, sem rekel, ne grem mimo Strunjana. In po, ko sem izogibal sem se tudi Kopra, ker sem mislil, da je prej. Da je Strunjan najprej. pred Koprom. In po mi enkrat ovca Razložil. razložil, da je Strunjan po. Jaz pa en let, 2 let kao. Če sem se takrat vračal iz morja, enkrat sem se vračal sam z morja, in sem bil tam umak pa to, in sem rekel, ma ne grem mimo Kopra, ker ne bom šel tudi mimo Strunjana. Ne. In to sem šel nekaj okoli, sam to. Ja, pokrajnih cestah. A to si ti ovci rekel, ma ne grem kao Koper, ker to je pač Strunjan in pa ti ne razložil, ali kako. Ja. Ne, jaz sem ga vprašal. Kako da pridem do njega, da ne grem mimo Strunjana? Nisi. A res si? A res si to? In kaj si začel posmejati? No. To je pa res dobra. O majke božja, što? Zdaj bi vam te ležal. Ja bi. Res manjka. Ne let. Ali ful mastno? Ma ni ful, no. To bi lahko štunke obrisal, pa je v redu. Ne rabim. A boš malši humusa poješ? Zakaj? O tako, da ga malo poješ. A da pojem to, kar je? Ja. Da ga malo poješ. Zdaj malo humusa pojem, no.
Čak si njemu nič več za jesti, ne? Ja, jaz imam ful še tek, granola pa te skoraj. Ampak tako pa ne. Ja, pa en prebranc je še. Zdaj bi manjka en plinski. Ja. Un prebranc. Ja. Motivček bo. Ko počasi gre. Daj mi je telefon. Tisto. Gosenica. Drugač, kakor se ti zdi, da nikamor ne gre, kar gre. Se strinjam. Glej zdaj, ja, ne. Ovira. Ni? Zanimivo bitje, moram reči.